Kardom kado kave la nili video kilang arad doan pas tami nili hinten kardom pajer iglo kardom la pen nili puthar wan thalo nili channel kar BTH 2.0 along lasi pinia video bangke nili nan than pon igipu Orunadoi scheme lake Orunadoi Asoni pu si scheme do asama angdang bang lasi pen ana muni tamange apply de nong lo la pen ana muni tamange apply de nong le lasi hola apply de nong le tumhan koson si apply thegi mala pen form long ko pp documents nei ma lahai hui alam sinili pini bang piklang ponipu lasi video start te afrang nang le tum nili channel long sa kimilang pulte nili channel la subscribe tha kang hon pen la pen subscribe dat pen apir la bell ai arjan rio dak bell arjan long ta le tum ber click tha la pen all long set dat tha monon fit nili video kimi le upload sta nang le tum mobile long nang le rogi aphan lasi la subscribe bang subscribe ide no la pen bell icon ta ting ne ring no lasi pader de pen video le start pon lona aprang sila Chrome browser long damdang nali tum mobile long jong si kaprek browser do pulti kaprek browser pentame stame nili long la Chrome browser do sinili la Chrome browser long pensi dam po Chrome browser long dam de feed nili tum da kitok dam nang po web search or type web address long dam ik nang po dak tok nang po what documents required for Orunadoi la nili tum arjuna pp documents nang ma Orunadoi scheme some documents required ID proof of the applicant lapen Aadhaar card nang po lapen proof of resident income certificate ration card bank passbook lapen passport photo size nang po passport size photograph lai hui sinang po lapen nili ako nonang pon igle punali tumfan a form bang nili nang pon po la form bang nali tumhala nili video link description along dak penle nali tum download ikdama download tang de fit nali tum atheng no la son sinang klang po form bang jong sinali tum non Orunadoi scheme long nali men avelang pulote Laso form bang nali tum print out kuri de no computer dokan pen akulat long pen laso form long fill up nai bang ke nili da process nang than po video sab te skip irno mate than igrino video lasi a form bang ke 1 page 2 3 3 page an chajado la 3 page long nali tum ko son si fill up nai ma nili da video long nang piklang ek thai ponon lasi video than the pin penali tum nang lang dun ikon aprang si nili da ke tok ppc ke tok man nili dang nang piklang ikpo dake Orunadoi pulo government of scheme finance department pulo lasi da aprang si application number bangke lage elita chinne that posi fill up nang nelo lapen district first for la district do ya la district panganali tum dak district amen dak fill up mo Azad district anat pensi bilang makarbi anglong pulote dakar bi anglong putok igo la pendet dake urban ma rural ma pulote nangli tum la rural long bangle tik ola son tik to igdeno la pen dake tok nang bangke block litarang sining block mane amek kithiang sining dake address details lo dak nali tum block amen tok ego ame ke thepen tok ego ke beti liter pupu pen dan nali tum block amen tok ego la a box lo la pendet next ke town ba panchayat la samen tok ego da town panchayat la pendet village name la pen ward number jong si ward number do pulte ward number pidona la pen village pulote rong amen tok donanda la sodim ba la pendet locality in town ma area ma locality area bang dak tok igdana ha la pen next bang ke
la pendet ke dak nil nem paklang ikpo application first name polote la nangli men non kuma fancy apply pidun ma la so men le dak to ingo la pen middle name do polo dak middle name tok do non angbong amen do polote example Biren Singh pusta dake la application first name la Biren tok do non la pen Singh bangke dak tok ik do no ha la pen akur jong si terang puno hi puno jat punon la last name long le akur bange tok don ikon la pendet next bangke la so ber bangke dak gender putok dui la arloso pulote la female male pulote la male long pidono pinso pulote jong si arloso ta ali pinso ta ali pule dak order putok option do dak le tik kuri dun inga la pen next bangke dak bange house number hem number jong si hem number jong nangli hem number jong si 02 ba 102 do lai hui dak nangli hem number la voter list long dui voter page long dak pen le nangli tum lang ikra tok igo la pen police station next bang la police station kona si puri manangli tum ps bang la dak tok ik dono la pen contact number nangli tum dak mobile number bang dak tok ik dono ha la pen next bang pu do thula par ke dak pen der la athak di la det tok don iko man ko so arni det sinai tum dak fill up ma la pen dak bang ke age hs on 01/04/2021 और असन दा एग्जांपल असन से तोना पोडाक अनिंकान इमांग के थे अनिंकान लपेन अचिक्लो लपेन तारीख बांगे लपेन सॉरी लपेन दैट नेक्स्ट बांगे लपु लोकेलिटी पुदो लामा पेन हाउस नंबर फ्रांस दो इग्लो दा हाउस नंबर ऑफ फ्रांस दा लोकेलिटी तो इग्नो लपेन दैट dake pare la pendet aber la para la pen street budo la dak tok ingo la pen dak banghe pin code lo pin code na lituma pin code kan an man dak tok ikduna la pendet la para street jongsi street mane la ingsi area lo la chin nipul de la tokti da ta chok daga ho la bang dai fill up le da ta chok la pen first piece long bang la ano nasi kunani jong si chok che do pulti nili fan la komeno na puta menang lidha ke than chok chelang pusta me la pen next bang ke da family details lo da ho lage family details lo da bang ana family fancy piduni ma la pen da amen to go da serial number to go da pare age banne aningkan dak to go bang an fancy nang li pidun ma la pen da gender pinsoma arloso polte f to dona principal te m to la pen da la family members long koson si kachipho ma la relationship da toknang po la relationship non si nang lisopo ba ibong no inino amen tok dona de la pen dak pc chipho ma la dak pen idon tok dona apar ke daga priority status mane lai hui la bangai la an fill up le data chok jang se thek the pole chin ne polote da fill up nang ne lo par jang se fill up polte la aber tok do abbreviation in details d mane decorate the s mane separate w mane wisdom gy mane divyang mane la ke la somne separate sidma ma wisdom lai hui la an important lage la pendet next bank la main important mange la bank details lo ho bank details bank account details la ifsc code la bank ko so bank men si ldrb pulte punjab pub la son thai hui du ifsc code la bank ifsc code dak to igo next bank la bank branch name ko so branch name branch amen dak to igno la bank long si do thai po la bank account long si
lapen dak bank amen tok dun non dak bang ha. Next bang ke lapen aber bang bank account number the account number tok igna so dim bang account number lapen annual family income maximum dak 15,000 but 10,000 and only tum tok dun lapen that no next bang non documents to be attached mana non bang documents la only tum documents ke naing bang ke bank passbook front page afranga page bang lapen that priority supporting documents daga ration card dote ration card lapen and aber bang ke any other documents mane jada documents tame aadhar card ba pan card voter id ayu tamilo daga laki thomle nangli tum pidunanta chogi lapen daga declaration la dak bangla second option longle nangli tum dak tik kuri go lapen next bang ke dak nangli tum a signature ba amen da amen chitok ikduna nangli tum jongse amen tok thek thek pulote stamps ta berno stamps ta mane tip la irimun po pen bertam titi jat ba lapen next bang lake dak bang jat fill up nang lo lake office use lo bang da office sir tok po lapen la aber bang nang tum it is hereby acknowledged that we have received form number apara dak nang limen lahi tok duna apara dak det tok dun ingo lalu chok po lapen aber bang jat tok ik nang nilo daga lapen next po kung dak bang ko nang litum ingsi signature chipi thunang po chong si signature pi thek thek plote la irimun po pen bertamo laso scheme la ke pinso tumhan kali ar laso tumhan si laso scheme bang kilons lo paklang lo jongsi para la form jongsi fill up tang thai lo polde kipidam naing bang nang litum blog long ba panchayat long si contact kuri nang po oda contact kuri lo tenang litum chini po lapen online facility bang none PAPP la mo pilote laso channel long la nili channel long nang litum thekon lang po video lang ponong po lasi laso form fill up long jong si nang litum thek thek polte nili fan comment long stamina arju tame nili na reply den po lapen laso form bang nang litum na lo longing pote la nili video laso description aber long pen download ingon nili pen ta pulo lasi laso scheme bang ke non 10 11 installment ane chathabam nan an lasi emo pini problem do pulde nili fan contact ingo la anchor la joy pig laso form fill up ke video jong silang mission polte please pen share ik tha lapen video ke lang pen jong si pp ni form ajar long fill up tek the lapen chini ne polte nili fan comment long nar jutame lapen nili fanang contact gi polte ala description on damingo dak details long lapo lasi na anta subscribe krelang polte subscribe mon nili la ancha si pupo je subscribe kretum subscribe tha lapen la bell arjan mang ta ber datha nili kai